Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apaset ti seryeta yung itaalawas ana pauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Jonah, Nakaragrag saka, gaputag ko'y kuyog tamanan nagpaspasyal ita dito'y park. Kuma, kanayan taan naragsak, Alfred. ketuan met, Jonah mahal. Kanayon tamat anaragsak, gapotag pimping na tagta. Oray siya, nakaragragsakak no agkuykuyog ta. Umay ka nga raw din, ituloy tan tagpasyat. Kalpasan na, mapantan tumangan iti paborito ta a restaurant. Sige, ijay abanda ti papananta. Adto ti Diyos Manong Ramil, agpalamiis ka, kabayatan ti panagsarsarita ta. Nagdagaang mat ngamin ti panawon. Agyamanak analin. Katagyamanak. Gaputan nakasarita kamatlangan. Apay Manong, anya ti kunam akayat mo nga ibaga kanya. Ading. Kwa. Kayat ko la kuma kumustahan ti daton ko kan kangayat. Katsapay la kuma. Taadamat namnamak di tapusom. Kuha Manong Ramil, bay anak kumapay amang tingiting iti husto ariknak. Awan paregot ading ko. Nakasagaan ak nga aguray. Nga uray kasanupay kabayag. Gaput ay ayatan ka unay-unay. Agyaman ak nga rod no kasta Manong. Eso apasensya ka na. Masapul ngamin ating-itingak anaimbag ti husto ariknak. Tapno awan to ti pagbabawyak. Kas nakunakon. Nakasagaan ak nga aguray. Taay ayatan ka unay-unay. Good morning, Jonah. Blooming ka ita Madlawa talaga ti in love. Good morning matkan ka, Gemma. Sika talaga, sutilan nakmanan. Ngam, wan mo ta? Jack ilibak ang naragsakak. Gaputa nagkuyog kami manan ka ni Alfred idi Kalman, nagpaspasyar idi parke. Kunak tupay kat. Madlaw-launay anaragsak ka iti relasyon yo ka ni Alfred. Wen Gemma, katsapay la ko ma. Tawan to ti panubok asaan mi amabailan. Anya ti kayat mo asawan? Siyempre, adalot na dagiti dumtang apanubok iti relasyon mi. Kat idaw-dawat ko asapay la ko ma. Taagbalin kami anatibker no dumtang mandayta. Si kakit di mat. Kat syempre mat kabailan yo gaputa agin inayat kayo. Saan ka di? Awan duado iti dayta, Gemma. No kasta nga rod, di ka unay agpampanunot iti negatibo. Pagtalinay din yo ti panagtalakyo iti tunggal maysa. Wen Gemma, kat agyaman iti dayta apalagip mo kanya. Awan anyaman na. O ala, umay kan. Agtrabaho tan gaputa alas 8 iti agsapa. Inton madamdaman tuman ti panagin ni istoryata. O sige nga ron, agtrabaho tan. Ang mga numaungtan ta. Oh, Alfred, adda ka matgayam. Sigurado asuko naman ni Jonah. Husto ka, Annalyn. Talaga asukunak tigayim mo. Gaputada papanan mi ita. Ay, sana all. Siyak kumamat ti masukon kan maitulod iti inaldaw. Dumtang tumatlaang dayta iti biyag mo, Annalyn. Iti dayta kinapintas mo. Imposible mat nga awan agar-aram kan ka. Jack ili ba? Adamot kit di dagiti agdat-daton kanya. Ngamawan mat ngamin sumugar adut-dut ko kadakwada. Anya? Sika talaga. Napili kan tumat ngamin. Saan ka akas ka ni Jonah agayim mo, asaan ang napili? Saan mat Oh, aday tan ni Jonah. Intayon, makikuyugak kada kayon arumor dito opisina. Okay, umay ka nga rodan. Sabtan ta ni Jonah, kat agkukuyog tayon arumwar dito eh. Nagatang yo ka di aminan nga agas yo, tatang? Wayne, Jonah anak ko. Katagyaman nak itiinted mo apaggatang ko Awan anyaman na, tatang. Rumbang lang ada kami mat ita nga anak yo ti agserbi kada kayo. Nang runa ita, tama nagsaksakit kayo. Agyam-yaman nak iti apaw. Gaputa nasisingpet kayo nga anak ko. Nupay nasapa apim mo sa iday di Marina nga inayaw. Nagbalin kayo lata na saya at nga anak.
Gaputa kasta ti insuruyo kada kami nga agkabsat, sipod babasit kami. Iso arumbang lang nga rod, nga iso mati aramidan mi. Gaputa iso ti rumba nga nakaw. Ay, wan gayam. Awan ka di pa'y plano yung agsimpakin ni Alfred. Kaya't ko kumamot ti na makita dagiti agbalin nga apok. Awan pa'y tatang, kayat mi asaganaan ana imbag ti panagkalay sami. Ti kayat mi, tay addan tumutan pangrugyan mi inton agkasar kamin. Sa bagay. Ngam di yu ibaybayag Gaputa magagaran ako na madan iti apo. Wan tatang, madanon tulat taday taabanag. Hoy! Ay! Unay kat dayta na pa nakagigtot mo, Annalyn? Anya kamutin manang. Apay akalaat nga da ka di talikudak. Agmay-may sa akla ang itay dito'y balay. Ngam kalaat kit din ang nagsao ka di talikudak. Kasano nga min amadlaw na? Kat nakaturong mati imatang mo di taladawan tay limod nga ayatam. Anya, saan mo't amanang? Anya saan? Kat nakitak pa yan nagdadad tiluam? Gaputan nakita ba nag-sweet da ka ni John na anobya na? Di mo unay pigsaan tiyag sa umanang. Ang mga nuad da makangag nakababain. No di mo kayat nga da sa bali ang makadlaw, isardang mo ti pa nagpanpantasyam kan kwa na. Awan to ti makaamu manang. Di na kumamot lapdan. Gaputa day ito'y laangon ti mabalin ko nga aramidan. Amok ngamin apulos ajak mapaayat. Gaputa amok no kasano ti panagayat na kini Jonah. Kan may sa, amok ngagpinpin na tigdaunay. Ay, unay kamat ngaminan. No apay mo't atipay nobyo ti gayem mo ti inayat mo. Awan mabalin ko. Gaputa jak mo't maisuro da ito'y pusok nga agayat iti sabali. Ne, si kamat gayam ti masabat ko, Manong Ramil. Wanjo na, ating ko. Mapanak man nagpasyar di tabalay da Annalyn. Kaya't mapan ko itad dagito'y bunga tinatan kan prutas, aparakan ko na. Wow, nag-sweet kamutan, Manong. Madamag ko man laang. Agdat-daton ka kaditi gayam ko? Wala ding. Medyo nabayag mo nga agdat-dato na kan kwa na. Kaya't barang addan tumot banagan, ti ayat ko kan kwa na. Ala, lalaingam nga rod ti agdaton, Manong. Kaya't kaapara ka ni Annalyn. Gaputa na singpet kan nagagat ka. Ay, agyamanak no kasta ading. Kaya't numabalin. Tulungan nakman. Tapno mapasungbat ko tigayem mo. Day talagayam. Bayam, Manong. Tulungan ka man nga agpaiso. Barang sungbatan na kanton tigayam ko. Annalyn, umay kan. Datati agkuyog, kaputain mo ng dagiti lovers itay. Kaya't mo asawan, sinukon manan ni Alfred ni Jonah? Katuan Apay, saan ka kadipay anayruam kadakwada? Kanayon mat asukunan kan itulod na dito'y opisina, saan ka di? Apay, saan da nga taamaong uma ititunggal maysa? Anya? Apay mat anay baganday ta. Kasano? Tunggal bigat, malam, kano awan sarak tayo dito opisina, kat isoda ti agkuy-kuyog. Natural laang akasta, gaputa agayan ayat da. Kan maysa, itugtugot da tayo mat no daduma kadagiti pagnada, saan ka di? Kas kumainton bigat. Inawis da ka mat, saan ka di? Wan, inawis da, gaputaman sarida ka numanon. Nag-sweet da nga ron. Adamat nobyo ta, tapno adamat partner ta, kumuy-kuyog kadakwada. Ni kuma Alfred, di kayat ko anobyo. Oh, ada ka di magbagam, Annalyn? Ay, kunak, adan tumatlat ta, ngam saan pa'y siguro apanawan. Sa bagay, husto ka matkit di. O alang nga rudan, mapantan, ang mga numaabutan tapay itinapig sa tudo. Alfred, kumita ka itiror da iti amon. Nagpigsamot gayam ti todo. Sigurado ang marigatan tang agawid no kastoy. Sapay agmotor ta. Sumarding tumot lang day tayo ton madamdama. Agpasyar tapay dito yung mall. Bueno, mapantagid din nag-dinner. Oh, sige nga rod.
Mapanta pa'y mangan. Sakbay nga ituloy tatag pa siya. Hello? Ha? Anda kayo matgayam dito yung mall. Imagas kami kini Gemma dito eh. Kaputa nagpiksamot ng titudo. Wan nga rod. Umay kan Annalyn. Ditan si nga anti pa nag-date da. Saan kayo mat amakasinga? Ala, pag-urayan tayo iti panagsardeng titudo. Intayo kid din nag-dinner. Ha? Agpaiso, Alfred. Ilibre na kami? Anya ka kadi Annalyn. Intakit din. Intayukit din. Mangan tayo pa'y kabayatan ti panagiin ni istorya tayo. Sige kayo. Agpasugnudak no paayon nyo ti awis ko. Anya? O alang arudan. Mapantayon. Bareng sumardeng matladagos tinapigsa at udo kat makaawid tayon. Una yan. Nakapigpig sa lat naman titudo. Naimbag lakit din. Taad dato'y dakil apayong ko. Ngam, ay na, nakaragrag sa kakita. Gaputa nagabay kami kin ni Alfred ang nagtugaw ijay panganan itay. Kaslama itay tayo, di pa nagrek na. Hoy, Annalyn. Sa dino ka di pa lang, di pa panam, kung nagpigsa lang arudan dito do. Ay sus, nalabsak mo't gaya man ti balay ni. Ay, agawid akon manang. Jak mo't nadlawan ang nailabusak gaya man. Ala, sumra ka kid din. Agim imagine ka man siguron, iso ana ilabas ka. Ni manang mo't. Ala kid din. Sumrakan, kanay, ingkag sukatan, gaputan na basbasakan. Ay, un manang. Ay, un gayam. Ipapudutan nakman nga rod iti danong, taag kape ang kapaman ang makadigusak. Wan, matungpal, senyorita. Ni manang mo't. Ala kid din, ingkag digusan. Tapno saan ka ang maopran, katamangan no agsakit ka pa'y. Hello, Gemma. Aping imawag ka. Kayat ka lang ako mustaan. Sigurado anabasa ka matlaan. Kaputa nakapigpig sa titudo itay. Wen nga rod, medyo adayo pa'y mat ngamin ti mapag na, sakbay am adanon ti balay mi. Angam indi guskon, may at tirik na. Di nakpakadanagan, friend. Mayat ba't nga rod no kasta? Ngam, da Jonathan Alfred nga ta. Nakaawid na mo ilangatan? Jack mo? Ngam naku na ni Alfred itay. Ano saan asumardeng titudo? Maturog dalangan ka ni Jonah iti hotel ti mall. Anya, ay sana mabalin. Sana mabalin na maturog da Jonathan Alfred iti hotel. Ah? Apaya ka sa ti reaksyon mo. Agsina damat iti kwarto no bilang? Ah? Ay, kasta ka di. Nasaya at matingarod no kasta. Ay, saan nga min arumbang agkaturog da? Gaputa saan da pa'y met nga agasawa? Sobra mo ti reaksyon mo, friend. No saan ka lang at ang ama mo? Amang ano panunutat nga da pa naggustom ka ni Alfred. Anya, uy, tila ibagbagam mat, Gemma. Isaksakit ko lang ang tigayam ta. Anya ti ammo tayo. Amangan nulok ko ni Alfred no adan mapasamak itinagbaitan da adi da pa'y nagkalaysa. Angaw ko kadilaan. O sige nga Rudan, maturugtan. Bye, good night. Kastamat kan ka, friend. O sige nga, Rudan. Maturugtan. Tamasa patamanan nga agtrabaho inton bigat. Tatang, saan ka no ang makaawid ita ni Manang Jonah? Gaputa napigsa ti tudo. Saan ang maitulot ni Manong Alfred? Gaputa motor lang tilugan da. Kahit pagturuganin nga ini manang mau. Maturog dala ka nun ijay hotel, tatang. Anya, hotel ko nam. Wen tatang. Angem di kay agdanag. Gapot agsina da iti silid. Nakita kitay ni Manang Jonah. Single room ti ayan na. Iso ang natalgad ti kabsat ko, tatang. Ay, nasaya at nga rod ano kasta. Sige, ingkamit maturugain tapno makainanakan. Alfred, kunak man no nakaturog kan? Apay ngay may kapalang dito silad nga ayan ko. Pastragan na kumapay. Kaya't kapay nga minakasarsarita. Sige sumrat ka nga rod. Ala, umay ka. Agtugaw talatan dito'y kama, kabayatan ti panagsarita ta. Jonah, ipatpatag ka unay.
Apay nga inarakot na Alfred. Pangaasim, ibatan na kuma. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Love Triangle. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitimot direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.